Sanibonani, this is Umkhula Dlungenyezi, Impande eGawula Ezizweni. So it's been a long time, but I'm here manje. I am here. So namhlanje ngizokhuluma kakhulu ngezembatho zethu singabantwana bomoya esikhonjiswa zona mesilele. So uzokhonjiswa kodwa manje awunaqonda ukuthi ngabe leli jazi noma lesi siphika ngabe kusho ukuthini, lo mbala thizeni usho ukuthini. So namhlanje ngizosiza ngizolekelela abantu bomoya esinabo nesihamba nabo nabahamba nami nabanye. So namhlanje ngizoyicekisa kakhulu le ndaba sithi mesigqokile wazi ukuthi yini lo egqokile, imeleni, imele obani, izokwenzani. So that is all. Bye. So keep on watching. Amen. So number 1, ingwe brown and white imele isithunywa esihamba namakhosi. So amakhosi adonsa phezulu ngokomoya, then phinde futhi kube khona nomlozi waphezulu. So le mimoya nje idonsa ngomoya wesithunywa, which is amakhosi. They work together in order for them to bring light ekusebenziseni isithunywa somoya esingukukhanya. So ingwe brown leyo no white. Amen. Ijazi lelo sikumbulele lona. Bye. Number 2, ingwe red and black limele abogogo amadlozi asemanzini adonsa phansi ngomoya, so which they work together with umndawo. So lelo jazi labogogo abahamba nomndawo amadlozi asemanzini. So lelo jazi elabo. If you have it, better use it, because yazi ogogo bathobile, ogogo benza izinto zenzeke, benza yibona. So yeah. So number 3, ijazi limaroon limele ubuprofeti namandla okukhuleka. So if you have it ekhaya, ngiyakuthathe ulimbathe uke imagine and have like visions and thinking kakhulu ngomoya namadlozi akho ukukhuleke uzube semoyeni lize liguquke lidonsa abanikazi balo. So nje awukulisebenzise lejazi limaroon. So nje nginokulithanda kodwa nginalo, but ngiyalizwa ukuthi lona lenza into eyiyona. So yeah, maroon. So number 4, ijazi red, the red one limele amandla okulwa izimpi. So if ngaleso sikhathi usempini noma usazoba empini, then umbulele lo jazi lelo, you better use it, ngoba iningi into ezayo, kuningi kuyuza tornado, kuzi zonke isivunguvungu zomoya zobumnyama. So zama nje ngankosi ngaso sonke isikhathi ukukhuleke ulwe nezitha zakho, ngoba idlozi swelizokulekelela. So umbathelo uzokwazi ukunqoba ngoba linamandla lokuthi lizolwa nezimpi, liyakuveza ukuthi umuntu esempini emhlabeni. So kumele ukuthi ulisebenziseke. Ifule lapha kodroba likhishwe namhlanje lisetshenziswa. Amen. So ijazi eli red and yellow limele amandla okulwizimpi, futhi kunamadlozi akomalume azokulwela kuzona zonke izimpi zakho. So this is why there is yellow kumele idlozi lakomalume. So together they fight, so bazokulwela impini zakho, bazohlangana nawe. So lelo jazi lizokuhlanganisa nabo ekulweni izimpi zasekhaya kakhulu. Amen. So ijazi limhlophe nje plain white stand for light, ukukhanya, lizokhanyisela if unesimo sempilo esingakhanyile ngokuphelele. So lona lizogcwalisa phezu kokhanyo nakho njengamanje, suthi kube kuningi konke inendlela zakho zikhanye. So if unalendlini kufanele wazi ukuthi lizokuvumbulela ngempilo yakho, izinto zizobalula ngabi semzimini. So white guys, khala nje omhlophe nalo liyazichaza kumhlophe konke.
So I don't think ukuthi usemzimeni kodwa unesembatho esimhlophe noma ijazi esimhlophe, so kuyachaza ukuthi awukasebenzi kahle, awukukhuleke uzile ujule nje ujumlele lo moya, ngoba ijazi liyachaza ukuthi umuntu onenhlanhla, umuntu onokukhanya, ohamba nesithunywa esingokukhanya esizovula la kuvalwe ngakhona. Amen. Ijazi eli-blue stand for iy'thunywa zasentabeni, futhi specific kwamadlozi akobaba, so iy'nsizwa-ke lezo. Lawo majazi nje asuke azolekelela bonke abantu abangasekho from your father's side, suke kuyindlondlo-ke lezo, abantu abadala, amakhehla, ubaba omkhulu. So namhlanje-ke lelo jazi ulisebenzisa entabeni, uyokhuleka ngalo, uyombula nje konke okungamandla kubona kahle kahle lento ingabo uyokhulekela bona. Nawe-ke bese-ke uyacela, kodwa nje basuke besafuna ukuthi amandla abaqhubeka aye phambili asebenze, baveze konke nabaphiwa kona phezu kwemizimba wakho, ngoba lo mzimba owakho but uzosetshenziswa emhlabeni. Amen. So ijazi eli-yellow nje, plain yellow, uyellow nje owuwona ongenambala. Lelo jazi lelo limele amadlozi akomalume, kogogo, koma wakho. So lelo jazi lelo usuke uzokhuleka ngalo, usuke uzobakhulekela, uphakamisa ingilosi yakhona yasekhaya ekwesingethe ukuthi izolatha ukukhanya vele. So namhlanje if unalo ngempela bowazi ukuthi ingilosi yasekhaya komalume ihamba nawe futhi ikubhekile futhi iyona ekuhlengayo. So kubalekile ukuthi ucele impilo, ucele inhlanhla, ucele yonke nje into enhle ngawe nezinto oyifisayo kuleyo ngilosi yasekhaya kwesingethe, ukhuleke phezu kwayo, into zakho zoba isimangaliso kakhulu. Amen. Ijazi eli-green, plain green, limele isithunywa sasemanzini, ogogo kahle kahle labo, like ogogo, like yeah. So lelo jazi lelo-ke lisuke lihambisana nayo leyo moya yasemanzini, so which they connect kakhulu nemvelo, which they connect kakhulu namandla kaNkulunkulu. They praise abantu abathanda kakhulu ukukholwa, abakholelwayo kuNkulunkulu, abaseke baphila ngempela bayihamba le ndlela. So ingakho lo green ukhombisa ukuthi abantu abaphila kakhulu emhlabeni, bahamba zonke lezi ndlela, ayikho into abangazange bayenze. So ugreen nje abogogo, abantu abakhuthele. Amen. So uyamazi umuntu wesifazane imbokodo, cela nje namhlanje ukuthi-ke umona lelo jazi lelo okukhulike kakhulu emanzini, empophomeni, semfuleni, ukwelembathe, ukhanyisa izibani zakho, umemeze izalukwazi ohamba nazo namakhehla asuke kwembethe nawo uqobo lawo aziviza kanye kanye nobogogo. So awukulisebenzise kubona izimangaliso zenzeka. Bayede. So ijazi eli-green and yellow lihlanganisa izidalwa zakubo komalume nezakobaba if zikubanga. So iy'thunywa zasemanzini nasentabeni, so iy'thunywa-ke lezi esuke zikubanga, zisuke ihlanganisa izidalwa zakhe zasekhaya. So uma umntwana nje obangwayo nje ungumbulelo lelo jazi, bese uyaqola ukuthobise abantu abadala, bese ukhuleka phezu kwawo ukuthi abehlise ini ulaka, bese bekuvulela indlela yaphambili, bangakubambi kodwa impilo yakho iqhubeke. So lelo jazi linalembala ewu-2 kusuke kuzohlanganiswa izidalwa. Amen. So I have like few of the rules for you guys for amajazi. Amajazi, you do not wash them and then put them in a clothing line. Kungcono ekuseni, okay? Kungcono ekuseni uwawasha amajazi akho waneke ekuseni. And you're not allowed to share them as well with someone else, because feeling are fun. We explore different lives, so make sure you do not share them. You need to respect umoya ohamba nawe, your ancestors, and you need to keep your powers on yourself, okay? No one has to know how powerful you are, because umuntu umezombatha uzoza ukuthi yazi le jazi ngalibasa kwavele ngazikwehla izinto ezikumina. No, ingoba vele akuyona into yakhe, but manje ngenxa yokuthi isimbatho yena sekuzo, amandla akho asithatha omunye umuntu. So yeah, awunikeza omunye umuntu ijazi, uyaligada. Ingakho abantu bakwazi ukuthakatha ngezinto esizisebenzisayo because of power that we have. So awulifake ijazi ku-wardrobe, okay? Kumele lihenge nje libonakale lishawo nawo umoya, so lingamikisa ney'ngube ezinye
You know, so sikhona ingubo ka-boyfriend ngalani ka-girlfriend ijazi liphane ndawo like I'm kidding, but do not alibe semsamo nje libonakale noma ungagoqa nje phansi wabeke kahle amajazi akho nje emsamo lapho ukhulekela khona. So kumele nje kube into ehlezi egadekile ozoyibona ukuthi yayila uyazi izinto ezisemabhokisini awukwazi ufake into ezedlozi emabhokisini bese uyafasa. No, meka nje phansi so that your outer will be clear. Yonke into nje yakho kumele ibe clear msamo. So nje do like that will work for you and for the protection lihlezi linamandla. Yeah, I know we have like few of the dreams that we have at home, so aphatha amajazi but waligqoka ungazange wahlambululeka because of ayelami belelami sikibe sezodinga ukuthi ngiyogeza emanzini. Kumele ugeze emanzini, kumele uhlambulele ijazi leli nalo udinga ukuhlanjululwa. You don't know ukuthi umuntu okuvezela walisebenzisa kwiziphi iziphi, so lidinga ukugezwa kuqala nawe ugezeke bese uyalimaka ulimbatha ulembule kabusha because wonke amajazi nezembatho izidinga ukumbulwa zibikwe futhi ukuthi no, now you have it, so you'll start using it properly seligezekile nawe ugezekile. So nje if usebenzisile kanjalo you need to start over. Kumele nje uhambe uyolihlambulula nawe bese uyagezeka same day konke kwenze kanye ulibike light impepho ukhulume nedlozi cela ukuthi mali wenze umsebenzi walo. That will work for you. I mean, even if like baby ukhohle ijazi lakhe ekhaya, we both spiritual, but doesn't mean ukuthi kumele umnikeze ijazi lakho elifana nelakhe just because of umuntu wakho. No, kumele nje akubo kwakho ukuthi ashawe idlozi lakho ukuthi uyakhohlwa, you know. Can't, because anifani namandla nawafani namadlozi awafani, even mathiwa nihlanganisiwe but no anifani. So nje you can't. Elakho ijazi elakho, zembatho zakho ngabe isiphika okwakho. Okay, so nje awenze kanjalo. So namhlanje that was what I was supposed to share namhlanje ngezembatho because siyaqoka kodwa manje asinakuqonda. Ngiyathemba ke namhlanje usinina ukuqonda sizokusebenza siphakamisa ithunywa zethu sikhulekeni nje sithandaze ke sike sifastele impilo ngoba ziningi izinto ezenzakala emhlabeni manje ziningi and kumele nje sehliseni imoya sehliseni nje umoya siloke sincenga le ndlela siloke sincenga samukele nje inkinga. Yazi kunezinto eziyinkinga ngasungazeli uzamukele nje uqhubeke nempilo yakho kube ngathi azikho zikhona kodwa uqhubeke uphile. That is what I am doing because I also have like few of the problems kodwa ngihamba endleleni yokukhanya kube ngathi azikho zikhona, but only to find ukuthi yazi ngifika kanjani la nginenkinga. So like ukuthembela edlozini nakuNkulunkulu nakumina uqobo lwami, so fanele mina ngizithembe ngibe strong, like ngibe nokho ukuthi mina anginqotshwa ngiyanqoba. So don't forget to like and subscribe, follow me on TikTok, follow me on Instagram. Yeah, if you have like few of the questions maybe ningasiza ningadinwa if I taking long to respond. Kube khona izinto ezingiphazamisayo ngokwelapha but I'm there, yabo. Ngizoloke nje ngiphendula, angimzibi umuntu isikhathi eside kodwa uyavuka nonembeza. So yeah, thank you for your time. Enjoy your day, and night, and evening. Amen.